habaye Assemblée Générale kuri uyu wa gatandatu ya Assemblée Générale yabaye ku wa gatandatu ya Rwanda Premier League. Abanyamuryango ba Rwanda Premier League bitwaye neza. Mpamvu mvuze ngo ni neza nuko bafashe umwanya wo kwicara bakaganira, ariko amakuru atari menshi wenda nyina menye nakuye muri iyi Assemblée Générale nuko uretse ko bari ingengo y'imari ya miliyoni hafi 800 byibuze 500 zirenga zirahari. Uyu ni president wa Gasogi mureba Bwana Kensi eri kumwe na CEO wa Rwanda Premier League Jules Karangwa n'abandi muragenda mubabona mu mafoto ko bari kumwe natwe kuri YouTube. Hanyuma ikindi kirimo gishimishije cyane kurusha ibindi nuko hatanzwe ikaze kuri aya makipe azigomba gukina yaba Al Hilal ndetse na El Merreikh zo muri Sudani. Izi zahawe ikaze. Andi makuru namenye wenda nanabitwarira rimwe nuko kuwa gatatu hazaba inama ya kafu yo kwemeza niba aya makipe akina muri Rwanda Premier League. Ibiganiro byagenze neza, ibigenda neza, byose byagenze neza, hatagize igihinduka tuzabona mu buryo buri officiel kafu ibyemeza. Kuwa gatatu nibwo inama izabera Cairo mu Misiri. Aba muri kugenda mubona n'abayobozi batandukanye b'ama equipe no Etense ndetse na Bugesera mukanya ni mubonye Haji ariko ni na president wa Premier League. Ni inama kandi yitabiriwe na president wa Ferwafa Bwana Shema Fabrice Ngoga. Hanyuma ikindi kiza kirimo kurusha ibindi namenye ko hari umufatanya-bikorwa ugiye kuboneka mwiza cyane, ugiye gutanga amafaranga afatika kugira ngo yitirirwe ishampiyona y'u Rwanda. Twayitaga Rwanda Premier League ariko igiye kubona umufatanya-bikorwa uzayitirirwa. Wenda byo niba mara gusinya n'ibindi birangiye nibwo wenda tuzamumenya, ntago ndamumenya ariko namenye ko ahari mu minsi iri imbere tutazakomeza kwita ngo Rwanda Premier League ahubwo shampiyona izitirirwa umufatanya-bikorwa mushya. Murumva ko Rwanda Premier League bari mu kazi nyuma yo kubona ubuzima gatozi, barimo barashakisha ikintu cyatuma amakipe yo mu cyiciro cya mbere mu Rwanda amera neza akabona amafaranga. Ibibazo twumva gukipe ngo yabugesera nyuma za mezi 3 udahemba nibiki byibuze bigabanuke bimwe na bimwe. Twabonye bari guhemba abakinnyi, ni byiza, ni motivation, tubone n'abandi batandukanye. Urumva ko byaba ari byiza rwose. Mfite amatsiko yo kumenya umufatanya-bikorwa rinde, ariko kugiye n'ikigera Rwanda Premier League izamutubwira, ariko arahari. Igisigaye nuko babitangaza bakabishyira ku mugaragaro. Hanyuma mu makipe y'igihugu reka mpomozaho gato mu makipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri muri Sekafa bari munsi y'imyaka 17 yatsinzwe umukino wayo wa mbere na Ethiopia ibitego 2-0. Byabonetse mu gice cya mbere, abana basa nk'abahuzaguritsemo gato mu gice cya mbere, batari barabastable. Mu gice cya kabiri bihagararaho niko navuga. Ethiopia iri mu rugo ubone sa nk'ifite abakinnyi bakuze. Byarangiye u Rwanda rutsinzwe ibitego 2-0. Hanyuma si abari munsi y'imyaka 17 gusa, ejo nimugoroba habaye umukino w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda nkuru. Amavubi yari mu mwiherero, wararangiye. Abakinnyi basubiye barasubira mu makipe yabo. Hanyuma Amavubi yanganyije na Al Hilal yo muri Sudani iri hano mu Rwanda, itari ifite abakinnyi nayo benshi bagera kuri 5 bari mu ikipe y'igihugu. Ubusa hagati y'Amavubi na Al Hilal. Nabonye Ishimwe Pierre wa APR yari mu izamu, Kabange yo muri Rayon Sport ni bakina ku ruhande rumwe, Claude na Yunus. Claude ari ku rundi ruhande, Yunus wa APR, Abdul wa Mukura, Christian wa Mukura, Sanifura Kedi wa Kiyovu Sport, Jean Bosco Rubanika wa PRFC, Nkirushwa Aime wa AS Kigali, Prince yari kuri Pointe no wa AS Kigali na Gilbert w'ikipe ya PRFC. Niyo bakinnyi umukino gice cya kabiri mutoza abakuyemo agenda bavanga ashyiramo abakinnyi benshi batandukanye, ariko umukino warangiye ari ubusa ku busa. Ni umwiherero sinzi wenda icyo wafashije umutoza, birashoboka ko wenda ari abakinnyi yabonye azifashisha muri cani, ariko maze igihe gito gishoboka kweli. Reka nerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Muri iyi weekend twabonye ibaruwa y'umuyobozi mukuru wa Association Rayon Sport Bwana Paul Muvunyi. Rimwe na rimwe kumenya ibyo ashinzwe biraducanga, twagiye tubona ibintu byinshi bitandukanye, sibyo ngiye kugarukaho. Ntekereza ko yicaye akumva ubusabe bwa fan base, bari bamusabye ko bitarenze iminsi 30 agomba kuba yatumije Assemblée Générale, inama y'inteko rusange igomba kwigirwamo byinshi bitandukanye.
hanyuma nkuko mbona yanditse ravuze ati rwose bwana madamu ugize inteko rusange Association Rayon Sport inama y'inteko rusange idasanzwe bwana madamu nejejwe no kwandikira ibaruwa ngira ngo ngutumire mu nama y'inteko rusange idasanzwe ya Association Rayon Sport yo izaba ku itariki 22 z'ukwa 11 2025 ni muri weekend ku cyumweru azaba ari saa 3 mu cyumba cy'inama cha The Right Hotel. Hanyuma rero ingingo izaganirwaho nuko umuryango uhagaze n'icyakorwa mu gushaka umuti w'ibibazo bihari mu ikipe ya Rayon Sport. Ati kubera uburemere bw'ibizigirwa muri iyi nama nta muntu yemerewe kubura cyangwa ngo akererwe. Paul Muvunyi niwe wasinye kuri iri tangazo cyangwa se kuri ubutumire bw'inama amenyesha RGB anamenyesha Ferwafa. Hanyuma ejo twakubitanye n'irindi tangazo none ryasinywe nabo ryanditswe na Tadeyo. Iryo sindi bwirwe ndisoma byose ko ryakabaye ariko nuko nabonye Tadeyo ari kwihaniza abantu bose bakoresha ibirango bya Rayon Sport ngo batabifitiye uburenganzira. Nagize amatsiko yo kwibaza ndavuga se ko twari turi kwitegura Assemblée Générale iby'ibirango bije biti. Ariko namenye ko ngo Airtel iri kwishyuza Rayon Sport umwenda wa miliyoni 965 no ibihumbi 965 mu mbabarire n'amafaranga 906 ngo ya telecommunication. Ikipe ngo yabonye invoice Tadeyo aravuga ati ibintu ko ntabyo nzi byavuye ngo byasimwe na board. Byasimwe na board rero Tadeyo avuga ko ntabyo azi. Niho rero namakuru avuga ko iri tangazo ariho ryavuye rivuga ko nta muntu yemerewe gukoresha ibirango by'umuryango wa Rayon Sport Association atabiherewe uburenganzira. Ibyo muri Rayon Sport ako byoroshye. Ejo yagiye gusura Mugemana kwa muganga aganira n'umunyamakuru wa Kweli Time aramubwira ati ngiye rwose nta kintu kidasanzwe imbona cyabaye muri Rayon Sport nta byacitse irimo nkuko abantu babivuga ati ibibazo bihari ni ibyaganirwaho kandi bigahita bikemuka. Ubwo niko yavugaga ariko nubwo yavugaga gutyo abariyo ntago ariko bari kubibona n'aya mabaruwa ya buri kanya avuguruzanya inzego umwe asinya ari president mukanya kaza gusinya rundi kundi kuntu ntago ava muri Rayon Sport nta bibazo birimo bikomeye bishingiye kuri zi nzego zombe ebyiri zivuguruzanya aho kuzuzanya bigateza umwiryane muri equipe no muri Rayon Sport umusaruro ukaba muke n'ibyishimo by'abarebe bikabura. So ubwo kadutegereze ibizava muri Assemblée Générale yo kuwa gatandatu buri wese arayiteze uko byagenda kose ngira ngo nta muntu numwe udafite amatsiko yo kumenya ibizava muri Assemblée Générale. Hari amakuru bako arimo bazegurira muri Assemblée Générale cyangwa se abandi bakeguzwa abatabishaka ariko ubwo nyine Assemblée Générale nirwo rwego rukuru ruzafata umwanzuro rushaka ariko ibibazo byo muri Rayon Sport bikemuke. Tugeze ku isaha saa 12. Asia Africa Logistics Limited ifasha abakiriya bayo kubarangurira ibicuruzwa mu Bushinwa ndetse ikabafasha no kwishyura mu buryo butekanye. Ku mugabane wa Afrika satira umusozo twaretubonye umukino mwiza cyane. Inkuru yari hari no kumenya ikipe igiye guhagararira Afrika mu gushaka n'ubundi itike y'igikombe cy'isi. Ubwo ni playoff n'ubundi komeje ariko si ikipe izahagararira Afrika ni iyihe? No mukino wahuje ikipe ya Congo Kinshasa n'ikipe ya Nigeria witwa Frank Onyeka ku munota wa gatatu yaramaze kunyeganyeza inshundura ariko Erina Meshake arakishura ku munota 32. Hanyuma ikipe ya Congo Kinshasa iyobora umukino nyuma yuko Osimhen avuyemo irawuyobora minota 90 irarangira bajya muri extra time Congo irakomeza irawuyobora yanagitsinze ibitego bibiri rwose ariko bitari ibyanya byabaga yabanje gukora amakosa birangira bagiye muri penalty habura umunota umwe umunyezamu wari wabanjemo bamukuyemo bashyira mu ndi warugiye kuzipangurura kandi yazipanguriye ebyiri yazikuyemo indi mwe yagiye hanze. Byarangiye rero nyirizina ikipe ya Congo ikomeje kuri penalty 3 kuri 4. Penalty 3 kuri 4. Abantu bari kuvuga ngo Congo yabonye itike ntabwo yabonye itike direct igomba gutegereza ubwo nakuvuga ngo yabonye itike ihagarariye Afrika mu makipe azakina playoff. Makipe menshi ntagarabona itike nkuko abantu bari kubivuga oya ntagarabona amatike. Ubwo Congo rero izahagararira umugabane wa Afrika dutegereze kumenya iyo zizagenda zihura turebe niba koko ibonye itike nyirizina.
indi mikino mu gihe Mutabaruka yitegura kutugeraho ndakubwira imwe n'imwe mike cyane rwose. Ukraine yatsinze Iceland ibitego 2-0 ariko Abafaransa batsinze Azerbaijan ibitego 3-1. Abafaransa bo tayari bamaze gukomeza. Match yari ikomeye ku munsi w'ejo ni ya Hongria ndetse na Ireland banganyaga ibitego 2-2 kugeza ku minota 95. Ireland ibona igitego kindi cyane ku minota wa nyuma cya gatatu cyatumye ibonetse cyo kuzakina playoff kubera ko Portugal yamaze kunyagira Armenia ibitego 9-1 harimo hat-trick ya Bruno Fernandes byatumye itinakatisha tike bidasubirwaho. Abongereza bo rwose bitwaye neza batsinda ibitego 2-0 byose bya Harry Kane. Umukino nashaka kuvugaho n'umukino w'Ubutaliyani na Norvege yatsinze Ubutaliyani mu rugo ibitego 4-1. Norvege ihita inakatisha tike bidasubirwaho yayiherukaga donc mbere y'98 Norvege itarasubira mu gikombe cy'isi. Harandi ari mu batsinze ibitego kuri uyu mugoroba bakubita Ubutaliyani. Ubwo Ubutaliyani nabo ntago bashoboye gukomeza bazategereza imikino ya playoff y'Iburayi. Ariko ubwo Norvege isikomeza Abataliyani ubwo naba kabiri bazajya muri playoff. Nibyo rero ni byinshi biba byabaye muri weekend tuzakomeza kugenda tubigarukaho. Reka nakire Angeli Mutabaruka atuganirize gato cyane kuri bimwe muri byinshi yaduteguriye hanyuma tuze tumuhe umwanya cyane. Mutabaruka ni kuwa mbere. Baramutse ndashima Imana umeze neza cyane. Kongo Kinshasa irakomeje rero ariko igomba gutegereza. Irategereza abantu benshi bavuga ngo yakomeje. Oya no gutegereza gusa n'indi ntambwe iteye. Ariko yari muri match pe. Nabonaga abantu benshi cyane bayiri inyuma ariko hari n'abandi batayiri inyuma. Biterwa n'impamvu zitandukanye. Kuko bavuga ati rwose nka Nigeria twari mu itsinda rimwe bakitwaza icyo gusa bati nikwiye kubikomeza. Reka da. Kuko twari mu itsinda rimwe. Ibyo gusa. Kandi ubwo buri wese afite ize mpamvu. Cyane rwose. Mbonye witwa Salvatore umukunzi wa Gasogi bariya ikaza avuga ati ni kimwe ku busa tuzakubita Kiyovu gahita birangira. Kiyovu tuzayikubita ko bisanzwe ko ku munsi w'ejo byo burambuye. Uyu munsi yari raporo ya weekend abantu ntibagira ikibazo. Bimeze bite rero? Umugabo yari yarasezeranye mu murenge burya rero ngo biranga ngo ageze mu buriri biranga ahita yiyahura. Ariko birakomeye pe. Byaranze ari yahura kabisa. Yaragerageje biranga. Yaragerageje biranga pe bucya yiyahuye kare. Hanyuma rero polisi Musanze yafunze uwingaga umutobe wiswe Ndakubiwe. Ndakubiwe rwose baranazimena. Ni Bugesera ko muri weekend bazimennye ibihumbi 70 by'amaritiro 70 hafi na 5 ngira ngo. Ariko hari n'uwonzi wazengaga wa nawe se nawe kuruhari izi nzoga ziraza kutumara ndakura yi nzoga se nawe ujuzi mwasi none se ari ikibazo. Nuko rero uyu mwarimu nawe bamutaye muri bombi yashinzwe gutera inda umunyeshuri imyaka 17. Ubwo ayo makuru ndagufitiye kimwe n'andi cyane. Breaking news ra kabisa na breaking ubwo yiswa Kanovera cyane rwose. Ubwo n'umureti na Kanovera ni wa mugati mwiza nabwiraga abasaza bo muri Kiyovu ni umugati mugomba kurya. Abasaza bo muri Kiyovu batangiye kubarangira ibanga. Yes bya bintu byo kwirirwa basesengura banywa akantu ntazi barya umugati mwiza muzima ukoranye ubuhanga wujuje intungamubiri zose zishoboka ubafasha kwigiza imbere iminsi. Urubyiruko narwo murya Kanovera biratuma mugira imitekerereze yagutse. Muve mu byo murimo ubundi mukore mwunguka nguko. Ni 0729 ni nimero ya Kanovera. Igitondo cyiza kuri mwese rero reka nakire Angeli Mutabaruka ndumva afite mu breaking news nanjye ntabwo yancika. Mwese mwakoze cyane. Maxime nawe wakoze, Salvatore nawe wakoze. Whatever happens in sports. Throwing toward the end zone. The best in talking sports. Hear it first on Radio 1. Radio 1, 91.